I ćao. I pozdrav svima ljudi, desite. Mi smo Serbian Stone i mi danas imamo Minecraft. Pokazat ćemo vam kako dobiti komandni blok u Creative modu. I napravit ćemo novi svet. Zvaće se komandni blok. To moramo u Creative modu i napravimo novi svet. I pravi se svet malo duže. I evo ga, učite se. Nisi stavio pravo. Tako malo laguje, četku. I stisnut ćete na koje slovo vam izađe ovdje trakica gdje trebate ga ukucati. Ukucate kosu crtu, giver, vaše ime i ukucate comand. Sa 2 m ovdje. Comand. Ona crtica konja. Dobro. Ne ta. Comand block. Evo ga, komandni blok. S njim možete napraviti razne stvari. Lift, trambolinu. Vreme, svašta. I eto, to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Pozdrav! Pozdrav! Kraj. Kako je, što se slikaš?